لتركيا اودمك دروجه مديا وسياسات الوي ولاتي ده بحث تعيين كرنا قيومك لسر شارداريا اسطنبول کو پشتی 15 سالان جاک پارتی کت دست جهبه تکرن. پشتی بریارا سزای زندان و قدخیا سیاست یا جهل دادگاه هریمی و به حنجات تعدیل اندام لجنه هلبجارتنا بلندکریه با شاردار اسطنبول اکرم امام اولهات داین لگوری وزیر نوخویی ترکیه پیوندی گلک کارمندین شارداری اسطنبول به ترور و هیه و لسروی مجارهن بلگه رادستی دوزگریه کرنه. Yaparlarsa sürpriz olmaz. هەگەر حکوومەت قەیومێکی لەسەر شارەداری ئەستەمبۆلی تاین بکە بیا من ئەڤ نابە سوپریس برێ بازە تاینکردنا قەیومان دەسەلات دێ زیانێکە مەزم ببینە هەگەر هون ئیرادەیە گەل ناس نەکن شونا کەسین بدەنگی گەل هاتنە هەلبژارتن قەیومان تاین بکن خەلکجی دە هەلبژارتنێدە دێ کەسین قەیوم پارێزیە دکن ژە دەسەلاتێ دوور بخە. Hepsi yanıldılar ve hepsi gitti. لگوری هن نویسند مدیای ترکیه دتین بلاف کرن قیومێک و وەرە سەرکار جی جهیلا دەسەلات و هاتیە دیار کرن و ئارمانج ئەوە و دەرفەتێن شارەداریە ji bo bangeşeya hilbijartinê were bikaranîn. 2019 شارداری که دست CHP نابرا سروکی شارداری استانبول مزن مزن اکرم اماموğlu و حکومتی را مناقشه در کردن. من کو قیوم به تعیین کردن. Yani ev hem muhalefet dibêje hem jî AK Parti dibêje. Eger tiştek wisa bêkirin û qeyûm bavî jin dema hilbijartinan jî ji aliyê opsiyonê aliyê muhalefetê de ew zêdetir kes raya xwe bine muhalefetê. Çavderên siyasî hem ên nezî hikûmetê yên nezî opozisyonê jî di wê baweriyê de ne ku li şaredariya Stenbolê qeyûm were tayin kirin, xelq piştgiriyeke mezin dê bide İmamoğlu weke ku piştgiriya bo Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ku piştî sala 1994 wek şaredarê Stenbolê hatibû hilbijartin û rastî heman proseyê hatibû. İstanbul bunu ispat etti. Ercan Dağ, Kurdistan 24, İstanbul.